ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва марҷунаи Маҳмадалиев. имрӯз дар барнома ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлолии давлатӣ боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри Турсунзода барои истироҳату фароғат мусоид карда мешавад. беҳсозии вазъи экологӣ ва сабзухӯрамгардонии шафати роҳҳо дар мадди назар, аммо ҳолати баръакс дар шафати роҳҳои минтақаи кӯловии вилояти Хатлон. риояи гигиенаи шахсӣ ва гирифтани ваксина роҳҳои муассири пешгирии сирояти COVID-19. ягона пешгирии сирояти COVID-19 гирифтани ваксина мебошад. омили асосии таъмини бозори истеъмолӣ дар ноҳияи Носири Хусрав ба кишти картошкаи такрорӣ оғоз бахшида шуд. истиқлоли давлатӣ ва озодӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ ба вуҷуд овард ва оғози марҳилаи сифатан нави тарихӣ гардид. дар зарфи 30 сол бо шарофати ташаббусҳои созандаи роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва заҳмати софдилонаи халқ дар роҳи таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, Тоҷикистони соҳибистиқлол баъд аз соатҳои назаррас ноил гардид. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. истиқлолияти давлатӣ беназиртарин дастоварди таърих ва муқаддастарин неъмат барои мардуми шарифи тоҷик аст. имрӯз бо шарофати он дар мамлакат тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. таи солҳои соҳиби истиқлолии беш аз 182 барномаи соҳавӣ, барномаҳои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 ва 2 стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва инчунин марҳилаи сеюми онҳо нақшаи баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум таҳия гардида татбиқ шуданд. дар ин замин сатҳу сифати зиндагии сокинон ба тадриҷ боло рафта, шароити мусоид барои кору фаъолият дар мамлакат фароҳам оварда шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ суботи сиёсӣ ва амнияту осоиштагӣ имконияти васеъи рушди таъмини соҳаҳоро фароҳам овард. истиқлолият, соҳибихтиёрӣ ва касби мустақилии сиёсӣ барои ҳар як давлати муосир бисёр як арзиши муҳим аст ва махсусан дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастовардҳои бениҳоят таърихӣ ва муҳим беназир албатта ин истиқлолияти давлатӣ мебошад ва мо айни ҳол ки дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем, таҷрибаи давлатдории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин айём, дар ҳамин даврон нишон дод ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом муваффақиятҳо, ба кадом музаффариятҳо ноил гардидааст ва кадом самти ҳаёти ҷамъиятӣ ки набошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон албатта дар даврони истиқлолияти давлатӣ бисёр дар сатҳи баланд ба куллӣ рушд ёфт ва ба шароити рушди ҷомеаи муосир мутобиқ гардиданд. дар ин муддат амалисозии барномаҳои қабулгардида имконияти мусоидро фароҳам оварда, дар ин замина сатҳи зиндагии сокинон беҳтар гардид. сатҳи камбизотӣ то 32% коҳиш ёфт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ расидан ба 4 ҳадафи стратегиро мавриди ҳадафи асосии фаъолияти худ қарор доданд ва барои боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар натиҷаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат бо аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, саноатикунонии босуръати мамлакат ҳамчунин ҳадафи 4-уми миллӣ эълон гардид. дар паёми соли 2018 пешвои миллат инчунин пешниҳод карданд ки мо бояд хоҳем ки Тоҷикистон аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари саноатӣ аграрӣ табдил ёбад. мо бояд ҳадафи 4-уми миллӣ қабул кунем ва ин ҳадафи 4-уми миллӣ пешниҳод шуд дар шакли саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва дар натиҷа аллакай мо гуфта метавонем ки имрӯз 4 ҳадаф татбиқ шуда истодааст ва дар маҷмӯъ дар самти масалан бунёди роҳҳо, нақбҳо Тоҷикистон дар замони истиқлол ба дастовардҳои ноил шуд ки дар 70 сол ба ин дараҷа ноил нашуда буд. дар самти бунёди нирӯгӯҳои барқӣ, обӣ, хурду миёна ва аз ҷумла бузург мисли Роғун низ дастовардҳо хеле зиёд ҳастанд. бо қаноатмандӣ метавон гуфт ки имрӯз шоҳроҳҳои бузург, иншоотҳои гидроэнергетикӣ, нақбҳо, мактабу муассисаҳои дигари соҳаи маориф ва марказҳои фарҳангӣ ва дигари имкониятҳо дар саросари мамлакат бунёд гардиданд. инчунин бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дар назардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот, солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат эълон гардид.
имрӯз ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ 179 кишвари ҷаҳон ҳамчун давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд эътироф намуданд ки ин далели сиёсати дурандешонаву пайгирона бо ҳиммати баланди созандагиву фарҳангпарварӣ ва инсондӯстиву сулҳофарии пешвои муаззами миллат роҳбарияти давлати муосири тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. имрӯз ҳар фарди худшиноси тоҷик аз он аст ки соҳиби ватани озоду мустақил мебошад. хуршедаи наҷмиддин, убайдуллои саидвалӣ, ахбор. боғи марказии фарҳангии фароғатии шаҳри турсунзода навсозӣ ва дар он барои истироҳату фароғати мардум шароити замонавӣ фароҳам оварда мешавад. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода бунёду ба истифода додани 382 иншоот ба нақша гирифта шудааст. наврӯз шоҳи азизулло гузориш медиҳад. ҳамагӣ баъди муддати кӯтоҳ сокинону меҳмонони шаҳри турсунзода дар боғи нави фарҳангӣ фароғати худро комил месозанд. айни замон дар шаҳри турсунзода бунёди ин иншоот ба таври дастҷамъона идома дорад. ҳар як нафар метавонад тавассути тасвирҳо аз ин боғ дар бораи шаҳри турсунзода маълумот пайдо кунад ва дар беҳтарин шароит фароғат намояд. дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру навоҳии ватани маҳбубамон дар шаҳри турсунзода низ тадбирҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуданд. аз ҷумла вобаста ба сохтмони 382 иншооти гуногун таъинот дар шаҳри турсунзода нақшабандӣ гардид ки дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ дар давоми солҳои 2018, 19, 20 ва то имрӯзи соли 2021 беш аз 340 иншоот ба истифода дода шуд. дар дигар иншооти ҷашнӣ алҳол корҳои сохтмони муташаккилона идома дорад ва дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ пурра тамоми иншооти ба нақша гирифта шуда ба истифода дода мешавад. айни замон омодагӣ барои таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри турсунзода бо истифода аз тамоми имконоти мавҷуда идома дорад. сокинони шаҳр тавассути баргузор намудани ҳашарҳои дастҷамъона ҳадафро ба он равона намуданд ки раванди созандагиҳоро таъмин ва ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ, соҳибкориву сармоягузорӣ ва навсозӣ намудани роҳҳои маҳаллӣ ҳамагонро аз имкони беҳтари хизматрасонӣ дар самтҳои гуногун баҳравар намуд. мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави соҳибкорӣ агар аз якҷониб зебогии шаҳрро таъмин намуда бошад, аз ҷониби дигар барои васеъ шудани имкониятҳои истеҳсолӣ ва ба шуғл фаро гирифтани мардум мусоидат намуд. дар шаҳр беш аз 20 корхонаи хурду бузурги саноатӣ ба нақша гирифта шуда буд ки дар доираи корҳои сохтмонӣ беш аз 1000 нафар кормандони мавсимӣ ба шуғл фаро гирифта шуданд ва дар натиҷа дар ҳангоми ба истифода додани корхонаҳои саноатӣ беш аз 500 нафар бо ҷои корӣ таъмин гардиданд. инчунин вобаста ба рушди деҳот, дар деҳот корҳои таъмири роҳҳо, ободонӣ, гулгаштгардонӣ, инчунин дигар корҳое ки вобаста ба пешрафти инфраструктураи деҳот мусоидат мекунанд, ба ин корҳо таваҷҷӯҳи бештар дода шудааст. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри турсунзода бунёду ба истифода додани 382 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ин теъдод то имрӯз 340 иншоот мавриди истифода қарор гирифта дар тақрибан 50 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар баробари бунёди иншооти таъиноташ гуногун мақсад гузошта шудааст ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри турсунзода гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шавад ва мардум аз имконияти беҳтар барои кору истироҳат баҳравар шаванд. дар шаҳри ваҳда дар доираи тадбирҳои бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ давоми 7 соли охир зиёда аз 40 километр роҳҳои таъиноти гуногун навсозӣ карда шуд. айни замон муфаршкунии роҳҳо мошингари ҳудуди шаҳр идома дорад. гузориши маҳаммадалӣ абдукарим ва шукулои нурло дар ин хусус. дар доираи корҳои бунёдкориву созандагӣ шаҳри ваҳдат ба яке аз шаҳрҳои рушдёфта табдил ёфта, бо ин васила вазъи иҷтимоии сокинон боз ҳам беҳтар гардид. баҳори истиқлол, ин вожа бо бузургию ҳашамат имрӯз насиби мо шаҳрвандони тоҷикистони соҳиби истиқлол гардидааст. мо дар ҳақиқат хушбахт ҳастем ки дорои чунин давлати обод, озод ва соҳиби истиқлол ҳастем. орзуву омоли чандин асраи аҷдодиамон насиби мо гаштааст. пас месазад ки дар бораи ин ватани бузург, хурду бузург дар азму талош бошем, дӯсташ дорем,
آبادش کنیم و پیش از همه در تربیه نسل‌ها برای سعادت این وطن جهد سازیم. زیرا صاحب وطنی و صاحب استقلالی این سعادت است که هرگز به هیچ گنجی نمیتوان برابر ساخت. عین زمان مفرش‌کنی راه‌های نقلیاتی توسط تکنیک‌های معاصر در مرکز شهر وحدت با وسعت ادامه داشته، کارهای بنیادی در اساس دستور و هدایت‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی معنیدار می‌گردد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت از نوسازی راه‌های نقلیاتی را در برابر رواج دادن و مورد استفاده قرار دادن انشاءات جشنی با صفت بلند و مطابق با طلبات راهسازان و سامان می‌رسانند. مردم وحدت شهر با یک عزم و اراده قوی منزل خود را هر یکی از خاندان خود آغاز نموده آباد کرده ایستادند. مطابق ساختن راه‌های نقلیاتی را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در مد اول قرار داده، تدبیرهای سازندگی را بهر باز هم بلند برداشتن سطح اجتماعی جامعه معنیدار می‌نمایند. با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در برابر از نوسازی راه‌های نقلیاتی مرکز شهر، عین زمان 5000 متر راه‌های محلی در جماعت دهاتی رجب اسماعیلوف با صفت بلند نوسازی کرده شد. در دایره کارهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، راهبریت شهر با مقصد جلب هرچه بیشتر سیاحان در سمت تعمیر و نوسازی راه‌های منطقه سیاحی رامید تدبیرهای سودمند را راه‌اندازی می‌نمایند. عین زمان در این موضع سیاحی منفرش‌کنی راه نقلیاتی وحدت رامید جوابگو به طلبات راهسازان منفرش گردیده ایستاده است. اطلاع داده شد که دوام 7 سال اخیر در شهر وحدت مرحله به مرحله زیاده از 40 کیلومتر راه‌های نقلیاتی منفرش و نوسازی کرده شد. در دایره کارهای بنیادکاری دوام سال جاری در حدود شهر وحدت باز 30 کیلومتر راه‌ها نوسازی و منفرش گردیده همچون تحفه جشنی مورد استفاده قرار داده می شود. محمد علی عبدالکریم شکرالله نورالله از شهر وحدت برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در фаслҳои баҳору тирамоҳ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар мавсими ниҳолшинонӣ ҳазорон бех дарахтони гуногун шинонида мешаванд ки дар баробари зинат бахшидан инчунин барои тозагии муҳити зист мусоидат менамояд. саҳлангароӣ ё хунукназарию беназоратии мутасаддиён аст ки як қисми онҳо хушк мешаванд. ҳамкорони мо чунин ҳолатро дар ноҳияи восе, шаҳри кӯлоб ва ноҳияи муъминободи вилояти хатлон мушоҳида намуданд. гузориши раҳматалӣ назрӣ аз минтақаи кӯлоби вилояти хатлон. ҳамасола бо фарурасии фасли баҳор ва тирамоҳ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар мавсими ниҳолшинонӣ ҳазорон бехдарахтони гуногун шинонида мешаванд ки дар баробари зинат бахшидани шафати роҳу гулгаштҳо инчунин барои тозагии муҳити зист мусоидат менамоянд. аммо на ҳама вақт ба парвариши онҳо эътибори ҷиддӣ медиҳанд ки дар натиҷа як қисми онҳо хушк мешаванд. ҳангоми сафари хидматӣ чунин ҳолатро мо дар шоҳроҳу гулгаштҳои ноҳияи восе, шаҳри кӯлоб ва ноҳияи муъминобод мушоҳида намуда рӯи навор овардем. ҳангоми ворид шудан ба шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе ана ин манзараҳо ва дарахтони хушкида ба чашм мерасанд. дар назди маркази тиҷоратӣ ва хизматрасонии Султони Кабир 32 бех дарахтони арча хушкиданду қисми дигаре дар ҳолати хушкшавӣ қарор доранд. дар ҳолест ки дар шафати ин дарахтон обе ки аз чоҳи амудӣ ҷорӣ аст беҳуда ба замин мерезаду аз пушти бино бошад оби полизӣ мегузарад. дар назди қасри Фарҳанг 3 бех дарахтони чандсола ва дар гулгашти тозабунёдаш бошад 13 бех дарахтони ҳамешасабзи арча хушкидаанд. дар назди ҷамоати деҳоти Тугарак бошад 131 адад дарахтони ҳамешасабзи арча хушкидаанду гирду атрофашон пур аз хасрубаю девҳорҳои кандашудаю тамирталаб мебошанд. ба ин шоҳро имрӯзҳо садҳо мусофирони дохилу хориҷ мегузаранду чунин манзараҳои ҳузнангез ба чашмашон мерасад. ҳама ин дар ҳолест ки дар ҳама гӯшаву канори кишварамон мардум ба истиқболи ҷашни миллии 30 солагии истиқлоли давлатӣ омодагӣ мегиранд. дар ноҳияи восе чӣ? дигар ҳолати хушкшавии дарахтон ва беназоратиро дар гулгашти ба номи Сафар Амиршоеви шаҳри Кӯлоб мушоҳида кардем. ин гулгашт дар маркази шаҳр воқеъ гардидааст. ҳамагӣ аз сохтану ба истифода додани ин гулгашт 2 сол сипарӣ гаштааст. масоҳаташ 3 гектар буда аз ҷониби Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Мегатехника иншоот сохта шудааст ва барои зебои
ҳолатҳои дилкаш гардидани он беш аз 600 бех дарахтони ороишию сояфган ва 650 000 бех гулҳои мавсимии доимӣ шинонда шуда қитъаҳои алоҳидаи он сабзазор карда шуда буданд. вале сабаб чист ки аз ин шумор 270 адад дарахтон соли гузашта хушкида буд ки онҳоро мо тариқи барномаи ахбор намоиш дода будем. имсол бошад 38 бех дарахтоне ки аксарашон аз хориҷи кишвар бо нархҳои гарон оварда шуданд, аз ҷумла 10 бех каштану 12 бех магнолия хушкидаанд ва қисми дигари онҳо дар ҳолати хушкшавӣ қарор доранд. як сабаби хушкшавии ниҳолҳо ин номусоид омадани боз ҳаво гармӣ аз меъёр зиёд бошад. сабаби дигараш хунукназарии мутассидиёне бошад ки ба таври дахлдор назора набуданд. аз ҷумла дар гулгашти сафар амиршоев дарахтҳои хушта ба чашм мерасад ки ин аз боиси ба таври дахлдор нигоҳ накардани мутассидиёни ин соҳа мебошад. аз тарафи мутахассисони бозоратӣ ва шуъба бахшҳо дар ин тараф аз тарафи мутахассисони симитизист огоҳонда шуданд. чандин бор ба таври хатӣ ба таври шифоӣ нисбаташон чораҳо андешида истоданд. нигоҳубини гулгашти сафари амиршоев ба зиммаи кормандони вазорати молияи ҷумҳурӣ ва кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вогузор карда шудааст. аммо ба кормандони молияи минтақа муроҷиат кардем, онҳо ба дӯши худ нагирифтанд. кормандони молияи минтақа бошад нигоҳубинии боғро ба зиммаи худ намегиранд. дар баробари хушкшавии дарахтон сабзазорҳо хушкиданд, хору гиёҳҳои бегона ҳамаро зер карданд. қутиҳо пур аз партовҳо ва гирду атроф низ пур аз партовҳо аст. қисме аз курсиҳои нишаст ки аслан бесифат сохта шудаанд шикаста, дар гӯшаи дигари боғ гулҳо зери алафзор монданд ки аз беаҳамиятию фориғболии мутассидиён башорат медиҳад. ҳамчунин барои обёрӣ кардани ин гулгашт 2 маротиба чоҳи амудӣ кофта бо иқтидори 250 мукааб об бароварданд. аммо бенатиҷа. аз чумакҳои вайрону зангзада ва хатҳои оби ба ҳар су паҳну парешон маълум аст ки дар куҷои чакраи об нест. оё чунин аст омодагӣ ба ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар як гӯшаи калоне ки дар маркази шаҳри Кӯлоб ҷойгир аст. дигар ҳолати бад ин дарахтони хушкшудаи 2 канори шоҳроҳи байналмилалии Кӯлоб қалаи Хум Хорӯх ки аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Балхобии ноҳияи Муминобод мегузарад. дар ду шафати роҳ дар масофаи қариб 5 километр беш аз 2000 бех дарахтони ҳамешасабзи арча шинонидаанд ки аз ин шумора 1381 бехаш хушкидаю 643 бехи он дар сабзиш аст. дар қисмати деҳаи Боғи Ҳабиб як миқдори ками онҳо сабзиш дорад. боқимонда хушкидаю қисми дигаре дар ҳоли хушкшавӣ қарор доранд. бинобар иттилои масъулони соҳа ҳар як бехчунин ниҳол ба ҳисоби миёна арзиши 30 сомониро ташкил медиҳад. пас арзиши 1381 бехниҳоли арча дар маҷмӯъ 41430 сомониро ташкил медиҳад. ин танҳо арзиши ниҳолони хушкшуда ғайр аз заҳмати коргарон ва кашонидани он мебошад. пас масъулият бар дӯши кист? вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва ё дигар мақомоти дахлдор? зарарро кӣ бояд ҷуброн кунад? суолест ки ҳанӯз ҷавоби худро мехоҳад. раҳматалӣ назрӣ, эраҷи қурбоналӣ аз минтақаи Кӯлоб махсус барои барномаи ахбор. бо мақсади тоза нигоҳ доштани муҳити экологӣ дар шаҳри Душанбе ва дар доираи таҷдиди ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ имрӯз бо иштироки васеъи сокинону фаъолони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҳашари ободонӣ доир карда шуд. дар ин иқломи экологӣ наздики 1000 нафар иштирок ва дар корҳои ободонӣ саҳм гузоштанд. гузориши ҳамкоронамон доир ба ҳамин мавзӯъ. дар доираи амалишавии тадбирҳои ободонии роҳбарияти шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ҳудуди ноҳия шанбегии умумии ноҳиявӣ баргузор карда шуд. дар ин рӯз кормандони касбу кори гуногуни ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе соҳили кӯчаи ҳофизи Шерӯзии ноҳияро аз алафҳои худрӯи бегона тоза намуда, ҳамзамон соҳили руд бо истифода аз техникаҳои махсус аз ҳар гуна партовҳо тоза карда шуд. кормандони бахши маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ин рӯзи ободонӣ дастаҷамона дар ин маърака иштироки фаъолона намуданд. имрӯз дар хиёбони ҳофиз Шерӯзии шаҳри Душанбе зиёда аз 482 нафар кормандони соҳаи маориф дар тозакунии канал
ҷойборҳо ва саҳни ҳавлиҳои дохили биноҳои истиқоматӣ саҳмгузорӣ карда истоданд. Бар замми ин 68 нафар омӯзгорону кормандони муассисаҳои таълимӣ дар бинои муассисаи навсохтаи гимназияи рақами 9 ва зиёда аз 50 нафар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ки аз навсозӣ карда шуда ба истифода дода мешавад ба корҳои ободонии тозакорӣ машғул ҳастанд. дар ин рӯз дар маҷмӯъ дар ҳудуди ноҳияи исмоилӣ сомонӣ зиёда аз 1000 нафар кормандони бахши маориф ва дигар сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоилӣ сомонӣ ба шанбегии умумии ноҳиявӣ баромада дар корҳои созандагию ободонӣ саҳм гузоштанд. мавриди зикр аст ки дар доираи тадбирҳои бунёдкории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе чанд муддат инҷониб рӯзҳои истироҳатӣ бо ҷалби васеъи кормандони зерсохторҳои он ба хотири таҷлили бошкӯҳи ҷашни умумимиллӣ 30-уми солгарди истиқлоли давлатии ҳашарҳо ва шанбегиҳои дастаҷамона доир мегардад. гуфта шуд ки бо ташкили чунин шанбегиҳо ва аксияи тозагии соҳил имкон фароҳам мегардад то муҳити экологӣ ҳифз карда шавад. имрӯз дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши ҳифзи муҳити зист сокинон дар ҳама ҷамоати деҳоти ноҳия ба ҳашари дастаҷамона баромада дар корҳои ободонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дорад. дар доираи вусъати чунин тадбирҳои ободонӣ ва нақша чорабинии солҳои рушди деҳот имрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ кормандони ташкилоту муассиса ва сокинони ноҳия ба ҳашари дастаҷамона баромада дар корҳои ободонӣ ва тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист фаъолона ширкат варзиданд. бахшида ба ҷашни солагии солати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҳар ҳафта ҳашарҳои умумии ноҳиявӣ гузаронида мешавад. мо дар аксияи тозагии маҳал дар сатҳи ҷамоаҳо нақша чорабиниҳо тартиб дода қитъаҳои кабудизоркунӣ дар ҳудуди шаҳрак ва ҷамоатҳои ноҳия зиёд намоем. ҷамоати шӯрободи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо қомат афрохтани иншооти нави таъйиноташон гуногун ва идома аз корҳои созандагӣ рӯз аз рӯз ободу зебо мегардад. дар ҳашари навбатии умумии ноҳиявӣ сокинон дар баробари назди бинову иншооти навбунёд ва ҳудуди кӯчаҳои маркази ноҳия ҳамзамон ду шафати роҳҳои ҷамоати шӯрободро аз нав тахту ҳамвор намуданд ки тибқи нақша аз ин ҳисоб бояд қидаҳои сабзкорӣ зиёд карда шавад. дар шароити ин ноҳияи кӯҳистони вилояти Хатлон якчанд нави гулҳои мавсимӣ хеле хуб нашунамо меёбад. бо ин мақсад масъулин иқдом гирифтанд ки майдони парвариши ин нави гулҳоро дар назди ташкилоту муассиса ва шафати роҳҳо зиёд намоянд. дар ноҳия илова ба ҳашарҳои дастаҷамонаи ободонӣ аксияи тозагии маҳал низ ташкило гузаронида мешавад ки ҳадаф аз ин тадбир беҳдошти вазъи экологӣ ва тозаи озода нигоҳ доштани муҳити зист арзёбӣ мегардад. риояи гигиенаи шахсӣ ва гирифтани ваксина аз роҳҳои муассири пешгирии сирояти COVID-19 мебошад. бо мақсади ҳифзи аҳолӣ аз сирояти коронавирус ва пешгирии паҳншавии ин беморӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рушд воридоти ваксинаро ба Тоҷикистон дар марҳилаҳои гуногун амалӣ менамояд. бобо Калон Аминзода гузориш медиҳад. вобаста ба хатарҳои маргбори бемории сироятии коронавирус аз сокинони мамлакат бори дигар даъват ба амал оварда мешавад ки бо мақсади пешгирӣ аз интиқол наёфтани бемории COVID-19 гигиени шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда аз ниқобҳои тиббии муҳофизатӣ ҳатма истифода намоянд ва нафароне ки барояшон гирифтани ваксини зидди бемории сироятии коронавирус иҷозат аст ҳатман бар зидди ин бемории сироятии хавфнок ваксина гиранд. имшабу рӯзҳо дар ҳама марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо нуқтаҳои ваксинагузаронӣ фаъолият менамоянд ва бар замми он гурӯҳҳои сайёр бо усули хона ба хона аҳолиро аз ваксина мегузаронанд. гуфта мешавад ки риояи гигиени шахсӣ ва гирифтани ваксина ягона роҳи пешгирии сироятшавӣ ба COVID-19 мебошад. барои ваксина гирифтан ба маркази саломатии шаҳрии рақами 13 омадам. якум вояи ваксина гирифтам. дар аввал камтарак сарам дард кард. дигар ҳечи наштам. барои гирифтани дуюмаш омадам. ягона пешгирии сироятии COVID-19 гирифтани ваксина мебошад ва риояи гигиенаи шахсӣ. баъди иммунизатсия дар сурати ба организм ворид шудани вирусҳо бадани инсон дарҳол барои аз байн бурдани онҳо мубориза бурда барои пешгирии беморӣ кӯмак мекунанд. оризаҳое ки пас аз гирифтани ваксина пайдо мешаванд боиси тарс нест, чунки организм барои масъулият ва мубориза бурдан бар зидди беморӣ омода мешавад. шаҳрвандони шаҳри Душанбе ва тамоми ҷумҳурӣ
خواهش دارم که در همین فصل در همین روزها باید هر یک شخصیت از واکسیناسیا گذرد، چون که واکسیناسیا این برای حیات آدم یکی از چیزهای می باشد که ما را در امان نگاه می دارد. خود من و اهل خاندانمون از واکسیناسیا گذشته ایم. باید هر یک شخصیت حرمت خود را دارد و همراه خود دائما نقاب داشته باشد. در جاهای جمعیتی البته نقاب داشته باشند. از بس که وضع اپیدمیولوژی جهان در حالت نااستوار قرار داشته، پنجشنبه شکل نوی ویروس کووید 19 با شدیدیت بلند تهدید رقم 1 به حیات انسانیت گردیده است. گرفتن واکسینه، پوشیدن نقاب، نگاه داشتن مسافه اجتماعی و دیگر چاره احتیاطی در جاهای جمعیتی حتمی می باشد. باباکان امیرزاده، بهادر حسنزاده، اخبار. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. در ناحیه ناصر خسرو استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی را عامل اساسی بلند برداشتن سطح اقتصادیات و شرایط اجتماعی ساکنان ارزیابی می‌نمایند. وابسته به این با مقصد تامین احتیاجات ساکنان در فصل زمستان به کشت کارتوشکای تکراری توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود. گزارش همکارانمان در این خصوص تهیه شده است. نتیجه زحمت صافدلانه دهقانان ناحیه ناصر خسرو بود که سال جاری آنها از کشت بهاری زراعت‌های گوناگون کشاورزی حاصل دلخواه برداشته محصولات از طلبات سهامداران خواجگی‌هاشان برزیاد را به بازارهای کشور صادرات نمودند. در این شب روز از رفت سبزیش و رویش زراعت‌های کشت گردیده چنین برمی‌آید که دهقانان با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی سر وقت آبیاری نمودن قطعه‌ها و تامین زراعت‌ها با نوری‌های مینرالی به گرفتن حاصل فراوان امید می‌بندند. طلبات اهالی را با سبزوات تر تازه از جمله کارتوشکای استحصال محلی به این نوبت گرفته در موسم امسال تنها در خواجگی‌های جمع‌آوری ناحیه ناصر خسرو در میدان 60 هکتار کارتوشکای تکراری کشت کرده می‌شود. طبق دورنما در سال 2021 در ناحیه ناصر خسرو کشت تکراری کارتوشکا 60 هکتار را در بر می‌گیرد که عین حال ما در خواجگی دهقان رحمان علی با توصیه عالمان و متخصصان سوای کشاورزی که امروز با کشت تکراری کارتوشکا را آغاز نمودیم. با در نظر داشت برداشتن حاصل دلخواه کارتوشکای تیرماهی در ناحیه سمینار مشورت اوید قاعده‌های اگرتکنیکی کشت کارتوشکای تکراری برگزار گردید که در آن متخصصان ساحه سبزواتکاری با دهقانان و خواجگیداران طرز درست کشت و پرورش این محصولات سرغذا را معلومات دادند. پیش از آغاز سمینار مشورت نمایش دستاوردهای مهنتی کشاورزان ناحیه به معرض گذاشته شد. بعداً اشتراکچیان سمینار مشورت در معرکه کشت تکراری در خواجگی دهقانی رحمان علی نیز اشتراک نموده بابت طرز کشت و خاکپوش کردن تخمی کارتوشکا و دیگر عامل‌های فراوان حاصلی با دهقانان تبادل افکار نمودند. در سمینار مشورت امروزه عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی به دهقانان و خواجگی‌های دهقانی توصیه دادند که اگرتکنیکای پرورش کارتوشکا و قاعده آن را سر وقت اجرا نموده تا که حاصل دلخواه به دست آورند. بعداً با اشتراک خواجگیداران و فعالان ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه جمع آمد کشاد صحرایی دایر گردید که در آن راهبریت ناحیه عاید بر رفت جمع‌آوری حاصل زراعت‌ها وسعت کشت و کار در خواجگی‌های ناحیه ابراز اندیشه نمودند. ذکر گردید که با در نظر داشت وضع اقتصادی کشورهای عالم که از نارسایی غذا مشکلی دارند، ذخیره محصولات برای زمستان در پیش ایستاده از مسئله‌های مبرم روز محسوب می‌یابد. قید گردید که زمین‌های زرخیز و اقلیمی مساعد ناحیه امکان می‌دهد که ساکنان با استفاده ثمرناک قطعه‌های در اختیار داشته‌شان امکان دارند طلبات خانواده‌های خود را با محصولات اولیه تامین نمایند. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار از ناحیه ناصر خسرو. امروزها در شهر و دهات پنجکین جمع‌آوری حاصل کارتوشکا و دیگر نمود سبزوات ادامه داشته، همزمان در زمین‌های خالی شده کشت تکراری آغاز گردیده است. خواجگیداران نقشه دارند که با این راه در تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی سهم گذارند. گزارش از شهر پنجکین.
اساس اقتصاد تاجیکستان را ساحه کشاورزی تشکیل می‌دهد. این است که استفاده مقصدناک زمین و گرفتن چند حاصل از یک قطعه در بین خواجگیداران دائم و ترغیب کرده می‌شود. همچنین در یک زمین یک باره کشت نمودن چند زراعت نیز با منفعت کار دانسته می‌شود. دهقانان شهر پنجکی نیز از روی همین توصیه عمل نموده در برابر تجربه بوی خود همچنین رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی را نیز با جزئیاتش در پرورش سبزیجات و پالیزی و دیگر نماد زراعت به کار می‌برند. سهامداران خواجگی‌ها برای غنی گرداندن بازار استعمالی و خانواده خویش کارتوشک، سبزی، همچنین لبلبو، شلغم و قلمفور بلخاری و دیگر سبزیجات را کشت نمودند. در همه شکل‌های خواجگیداری امروزها جمع‌آوری گندم و حاصل سبزی و دیگر سبزیجات ها اوج داشته، حاصل نیز خیلی بلند است. پس از جمع‌آوری حاصل دهقانان نیت دارند در زمین خالی گرده کشتی تکراری را با راه مانند، زیرا عین حال وقتی موافق برای کشتی تکراری بوده در آینده در تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. موافقی دورنامه کشتی تکراری بعد خواجگی کشاورزی شهر پنجکین و میدان 1839 هکتار کشتی تکراری می‌زنند که تا به امروز 1857 هکتار کشتی تکراری می‌زنده شد که نسبت دورنامه 101% زیاد میباشد. کشتی تکراری برای کشاورزان درآمدناکی اضافه‌ای را با بار می‌آورد. همین را با اینوبت گرفته خواجگیداران تلاش می‌نمایند که هر وجب زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده از آن حاصلی به تبع دل رویانند و در تامین برنامه آذوقه‌واری کشور سهم گذارند. خواجگی دهقان ما 32 هکتار 92 ساتق زمین دارد، از آن جمله 15.5 هکتار همین کارتوشکه و دیگه خیلی زراعت‌ها ما کشت کردگی با جمع‌آوری سبزی بهاری کارتوشکه آغاز شدگی حاصل خوب میگیریم، دسترخوان مردم شریف تاجیکستان با محصولات خود تامین میکنیم. اگر هر یک عائله دهات با استفاده ثمرناک آب و زمینی زرخیز دیار مثل ساکنان سربلند شهر پنجکین در استحصال محصولات با صفت وطنی سهم گذاشته و نشاندادهای استحصالی را بلند بردارند، هم بازارهای استعمالی از محصولات تر و تازه فراوان میگردد و هم از حساب صادراتش به اقتصاد ملی منفعت بیشتر وارد میگردد. بلندشوی نشانداد حجم استحصال محصولات کشاورزی از تطبیق باثمر برنامه‌های دولتی، اجرای سروقتی کارهای آگروتکنیکی و زحمت صافدلانه خواجگیداران مملکت وابسته میباشد. با مقصد استفاده ثمرناک زمین کارم و ذخیره نمودن محصولات کشاورزی برای دوره تیر ماه زمستان، کشاورزان ولایت مختار کوهستانی بدخشان اهلانه محنت نموده برای رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری سهم می‌گذارند. شرح توجینیسای فیض‌الله بیگ و مبارکشاه رستم در این خصوص. باشندگان ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان یکی از تامین کنندگان اساسی بازارهای حدودی ولایت با محصولات تر و تازه کشاورزی موقع نظر است داشته، سهم خواجگی‌های دهقانی در این سمت به طور وسیع مشاهده می‌گردد. خواجگی دهقانی النظر که سروری آن را نازگل النظر و به عهده دارد، 17 ساتق زمین نزد حولگی خود را ثمرناک و با هدف‌های نیک استفاده می‌نماید. این است که علاقه خواجگی دهقانی مراتبه دوم است که در زمین نزد حولگی خود کشت تکراری سبزیجات را به راه مانده است. از حساب خواجگی دهقانی نازگل النظر و بازار استعمالی شهر از محصولات سبزیجات تر و تازه تامین کرده شده ایستاده است. همزمان از خواجگی نام برده یعنی در استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی مراتبه دوم است که کشت تکراری گذرانده محصولات سبزیجات را رویانده ایستاده است. در زمین نزد حولگی خواجگی دهقانی محصولات کارتوشک و پیاز، سبزی و قلمفور بلغاری، پامیدور و بادرینگ، لبلبو و کرم و دیگر محصولات پالیزی نشونمای خوب داشته، علاقه فیصد معین محصولات برای ذخیره جمع‌آوری گردیده است. خواجگی دهقانی ناحیه شغنان با کارمندان علمی اکادمی کشاورزی پامیر همکاری زیچ داشته، برای بلند برداشتن حاصلناکی محصولات کشاورزی از توصیه‌های کارمندان استفاده می‌نمایند. باید گفت که برای بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌ها در خواجگی‌های دهقانی اصول‌های نوی آگروتکنیکی به راه مانده شدند که این اصول به نگاه و بین محصولات کشت شده بلند برداشتن نمناکی زمین مساعدت خوب دارد. با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها هر گونه اصول‌های آگروتکنیکی استفاده برده می‌شوند. از آن جمله ما امروز در این خواجگی وادار شدیم که این خواجگی برای بلند برداشتن حاصلناکی پامیدور یک اصول نو، یک متد نو را استفاده برده است و از درزه‌های چوبین برای نگاه داشتن پایه پامیدور استفاده برده است و این اصول امکانات میدهد که روشنایی با پامیدور تیزتر داخل می شود و سبزیش پامیدور خوبتر می شود و حاصلناکی آن نیز زیادتر می شود.
хоҷагии деҳқонӣ элназар дар парвариши сабзавоти барвақтӣ ва қулфинай дар гармхона низ таҷрибаи хуб дошта ҳосили баланд аз он ҷамъоварӣ гардидааст. ба замми ин ҷиҳати таъмин намудани бозорҳои қаламрави вилоят бо маҳсулоти консервкунонида шуда аз ҷониби роҳбари хоҷагии деҳқонӣ аллакай 200 шиша шарбат ва хӯришҳои зимистона захира гардиданд. барои зимистонгузаронӣ захира кардам, ман аз шарбатҳоро захира кардам, қариби 200 банка ё аз 200 банка зиёдтар ман захира кардам. нисфи вайоро ман ба хонаи худ мемонам ва нисфи дигарашро барои фурӯш ба бозори хурухшар мебарам. замин ки василаи муҳими рушди соҳа дар мамлакат маънидод мегардад, заҳматкашони ноҳияи шуғнонро водор месозад ки барои ғанӣ гардондани бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани некуавволии мардум онро аълона ва самаранок истифода намоянд. استعمال محصولات شیری از قبیل جرغوت، چکه، دوغ و به مانند اینها شخص را از فربه‌شوی دیابت، قند و دیگر بیماری‌ها حفظ می‌نماید. دور به فایده محصولات شیری به سلامتی انسان همکارمان محمد مومن‌زاده گزارش می‌دهد. شیر و محصولات شیری در قطار دیگر محصولات خوراکواری جای مهم را اشغال می‌کند. طبیب و عالم مشهور ابوعلی ابن سینا محصولاتی از شیر استحصال گردیده به مانند جرغوت، دوغاب، سمیتانا، قایماق، پنیر همچون محصولات شفایی مخصوصاً برای بهداشت مسئولیت بدن و تامین ارگانیسم با ویتامین‌های ضروری توصیه داده است. тамоми маҳсулоти ширӣ инчунин маҳсулоти ташнашикани ширӣ дорои фоидаҳои бебаҳо барои ҷисми инсон доранд, яъне ба монанди сафедаҳо, аминокислотаҳо, витаминҳо, минералҳо, моддаҳое ки барои ҷисми инсон бахусус калсий, фосфор ва дигар маводҳои даркорӣ барои ҷисми инсон, барои фаъолияти ҷисми инсон шарт ва зарур ҳастанд, дорои ин фоиданокиҳо мебошад. ва ҳамчун мутахассис ман ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастам ки бахусус дар фасли тобистон бисёртар маҳсулоти шириро истеъмол кунанд ки ин гарави саломатии ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. استعمال محصولات شیری را متخصصان همچنین برای فعالیت معده و گرده و بیماری سیل نیز توصیه می‌دهند. شیر و محصولات شیری از جهت بیولوژی نسبتاً سرغذا بوده، ترکیب آن زیاده از 300 ماده برای سلامتی انسان مفید است دارا میباشد. از این رو شهروندان را ضرور است بهره سالمی خود بیشتر محصولات از شیر آماده گردیده را زیادتر استفاده نمایند. محصولات شیری کفیر، جرغوت، مسکر، افغانیزر، چکه، دوغاب‌های گزناک و بیگز در کارخانه‌های مملکت استحصال گردیده در فروشگاه و مغازه‌ها فراوانند که استعمال آن در همه فصل سال ارگانیسم انسان را از ویتامین‌ها بوی می‌سازد. محمد مومن‌زاده و عبیدالله سیولی، اخبار. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. کارگاه‌های دوزندگی شهر بختر دوام چند سال اخیر پورا با دوختی لباس‌های مکتبی مشغول بوده. طبق شهرنامه برای مکتب بچگانی شهر و خوانندگان مکتب‌های ناحیه‌های اطراف مرکز ولایت ختلان لباس یگانه مکتبی آماده می‌کند. گزارش خبرنگاران ما. بنیاد کارخانه‌های صنعت دوزندگی در شهر و ناحیه‌های مملکت در تامین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با لباس یگانه مکتبی مساعدت نمود. دستگیری دولتی نسبت به بخش خصوصی نیز به این روند تکانی جدی بخشید. در شهر بختر نیز چنین کارخانه‌ها فعال بوده. جمعیت سهامی گشاده رسنده کوتا گلوبال شهر بختر از جمله کارخانه‌هایی میباشد که در تامین بازار با محصولات با صفت سهم می‌گذارد. طبق شهرنامه‌ای که با مکتب بچگان شهر بختر با شعبه‌های معارف با مکتب‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهرنامه بندی کرده هستیم و قریب 70% سر لباس مکتبی مکتب بچگان را علاقه خریداری کردند. با دستور سپارش‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قراری حکومت شدگی است که سر لباس مکتبی باید که تا سنه 30 август در تمام شهر نهایی ولایت ختلان چی در جمهوری باشد یارمارک‌ها گذرانیده شود. ما نیز نیت کردیم و در کار خود پیشه گذاشتیم که تا سنه 30 август در مرکز شهر بختر یارمارک‌های فروش لباس‌های مکتبی رو به نمایش گذاریم و از کارخانه هم اومده والدین سر لباس مکتبی رو خریداری میکنند. کارخانه مذکور از کلانترین کارخانه‌های صنعتی سبک در ولایت ختلان به حساب رفته، هم طلبات مکتب بچگان شهر بختر را تامین می‌نماید و هم توسط شهرنامه طلبات مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های کوشانیان، خراسان، عبدالرحمن جامی، وخش و شهر لیوکند را نیز قانع می‌سازد. همساله در مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوانندگان یعنی که از کارگاه دوزندگی که به مود کارگاه وابسته شده است
ярмарка гузаронда мешавад. худи ҳамин сол бо ҳар як падару модар дар ҳар як муассисаи таълимии шаҳри Бохтар аз ҳисоби ҳамин коргоҳи дузандагие ки шаҳрномаи ба кам муассисае ки буд ярмарка гузаронда шуд, корҳои фаҳмонадӣ гузаронда шуд. 2 рӯз мешавад ки мо дар шаҳри Бохтар ярмаркаи сари либоси мактаббачагон, сари либоси ягонаи мактаббачагон гузаронда истодем. то имрӯз дар доираи иҷрои шартномаҳо ки 20,000-ро ташкил медиҳад 8,000 сару либоси тайёр ба фурӯш гузошта шудааст. мутахассисони талаботи омӯзгорон ва падару модаронро ба инобат гирифта аз матои сифатноки пахтагӣ ва бо тарҳи зебову замонавӣ либоси мувофиқ истеҳсол мекунанд. дар шаҳри Бухтар 8 адад коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ фаъолият мекунад ки айни ҳол дар адади он ба духти сар либоси мактабӣ яъне таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо сар либоси ягонаи мактабӣ ташкил карда шудааст ки бо муассисаҳои таълимӣ шаҳрномаҳои тарафайн баста шудааст. дар зимаи шаҳрномаи басташуда падару модарон ё ин ки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Бухтар ё ин ки ноҳияҳои гирду атрофи вилояти Хатлон метавонанд аз коргоҳҳои мазкур харидорӣ намоянд. ҳамчунин бо дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шуъбаи саноат дар 2 бозори калони ҳудуди шаҳри Бохтар намоиши фурӯши сару либоси мактабиро роҳандозӣ кардааст ки дар он асосан маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои худӣ пешниҳоди сокинон гардонида мешавад. сару либоси истеҳсолнамудаи ин корхона дар асоси стандартҳои муқаррар гардида ва бо тарҳи зебо духта шуда писанди волидону хонандагон аст. ҳамчунин маҳсулот бо нархи нисбатан арзон ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. омӯзгорони ноҳияи Кушониён ба соли нави таҳсил ҳамаҷониба омодагӣ гирифта то имрӯз қисмати дохили бино ва симхонаҳоро аз таъмир бароварданд. айни замон рангу бори қисмати берунаи биноҳо ва ба тартибдарорӣ саҳну атрофро анҷом медиҳанд. гузориш аз ноҳияи Кушониён. омодагӣ ба соли нави хониши 2020-2021 дар ҳама муассисаҳои таълимии ноҳияи Кушониён хуб ба роҳ монда шуда, омӯзгорон баҳри дар синфхонаҳои тозаву озода қабул намудани муҳассилин тадбирҳои лозимаро анҷом медиҳанд. дар ин доира тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия масъулини бахши маънавиёт дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳамарӯза аз раванди корҳо дар самти ҳамаҷониба омодасозии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш дидан карда ҷиҳати сари вақт ва бо сифат анҷом додани таъмири синфхонаҳои дарсӣ ба омӯзгорон маслиҳатҳои муфид медиҳанд. тавре роҳбарони муассисаҳои таълимӣ иброз доштанд дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо дастгирӣ ва саҳми кумитаи падару модарон то имрӯз аллакай қисмати муайяни корҳои таъмирии дохили биноҳоро ба монанди рангу бори сақф, девор, фарш, дару тирезаҳо, тахтаи синфӣ ва мизу курсиҳоро ба анҷом расонида боварӣ доранд ки дар муҳлатҳои муайян гардида корҳои ба нақша гирифташударо иҷро менамоянд. баҳри фароҳам овардани шароитҳои мусоиду муосири таҳсил барои насли наврас сол дар ноҳияи Кушониён иқдомҳои натиҷабахш амалӣ карда шуда, дар ин баробар бо назардошти зиёд гардидани талабот ба ҷои нишаст муассисаҳои нав, биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои нави иловагӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд ки дар ин кор ҳиссаи падару модарон ва соҳибкорони маҳалливу дигар нафарони саховатпеша муҳим арзёбӣ мегардад. ба ҳамин монанд дар деҳаи обшорони ҷамоати деҳоти заргари ноҳия бинобар зиёд гардидани шумораи кӯдакони синни мактабӣ ва дар масофаи то 6 километр ҷойгир будани муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ оилаи холовҳо дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бинои нави муассиса иборат аз 4 синфхона сохта шудааст ки дар соли нави хониши 2020-2021 хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар он ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. мушкиле дар ҳамин буд ки дар як роҳи дарозро тай мекарданд аз тарафи шахси ҳамин саховатманд холов файзиддин техника ташкил карда шуда ба мактаб бурда мебарад хонандагони хурдсолро. баҳри бунёди бинову синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои нави таълимӣ дар доираи омодагиҳо баҳри истиқболи арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия сохтумони беш аз 80 адад синфхонаҳо ба нақша гирифта шудааст ки аллакай то ин муддат 59 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ба ҳамин тартиби мушаххаси созандагӣ имрӯзҳо корҳои сохтумонӣ дар 33 синфхонаи дигари иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо маром идома дошта марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. дар дораи омодагиҳо ба соли нави таҳсил дар ҳамаи муассисаҳо таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей, гимназия ва боғчаҳои бачагонаи ноҳияи Зафаробод таъмири куллӣ идома дорад.
تا امروز در 90% مؤسسه‌های تعلیمی کارهای تعمیری به اتمام رسیده است. گزارش مزبول بابازاده از ناحیه ظفرآباد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد در همبستگی با مسئولین شعبه معارف ناحیه و استقبال سزاوار از جشن همایون و فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان مهیا ساختن شرایط سازگار نسبت تعلیم و تربیت سازندگان منبعده تاجیکستان به اشتغال نقشه چاره‌بینی‌های مشخص تهیه کرده است. از روی این دستور امروز در همه مؤسسات تعلیمی و باغچه‌های کودکستان‌های شعبه معارف ناحیه کارهای تعمیر و ساختمان با اوج تازه ادامه می‌یابد. تاکنون 80% مؤسسات تعلیمی تربیوی از تعمیر کلی و جاری برآورده شدند. نزدیک 100 نفر آموزگاران و کارمندان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 همه 40 صنفخانه تعلیمی، 8 کابینت فنی، تالارهای مجلس و ورزش، دالان‌ها و آشخانه مکتب را از تعمیر جاری برآورده برای قبول 1390 نفر خواننده در دو بست کاملا آماده نمودند. در مؤسسه تعلیمی رقم 16 دهه پختکار کارهای آخرین تعمیر و ترمیم صنف و کابینت‌های دو بینای تعلیمی، میز و کرسی‌ها و تالار و دالان‌ها با مرام ادامه می‌یابد. جامعه آموزگاران و اعضای اساسیاسیون پدر و مادران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام اکادمیک باباجان غفوروی ناحیه ظفرآباد عهد کردند که تمام بیناها، صنف و کابینت‌های تعلیمی، تالارهای خوانش و مجلس، آشخانه و دالان‌های مؤسسه تعلیمی را تعمیر کامل داری سازند. تعمیرگران برام می‌کوشند که 1782 نفر خواننده را در سال نو تحصیلی 2021-2022 در تالار و دالان‌ها و صنفخانه‌های از تعمیر کلی برآمده استقبال گیرند. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر اساسی رفته شده است و البته تا امروز 75-80% تعمیر اساسی با آخر رسیده است که ما تا آغاز سال خوانش یعنی سال خوانش 2021-2022 پر میتوانیم تمام خوانندگانی که در دوام سال به مؤسسه قبول کرده میشن و تحصیل خود را ادامه میدهند قبول نماییم. مسئولین و متخصصان شعبه معارف و کل آموزگاران و کارمندان تکنیکی همه 25 مؤسسه‌های تعلیمی تربیوی ناحیه ظفرآباد با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی اشخاص معارف پرور و پدر و مادران احسانکار جهد کرده ایستادند که تا جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه مؤسسه‌های تعلیمی و تربیوی را از تعمیر کلی و جاری برآورده جشن میلاد وطن را با دستاویز ارزنده استقبال گیرند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوگ برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.